Yes, reka nizere ko ibintu bikomeje kugenda neza cyane, bikomeza kuba ari amahoro hirya no hino mugiye mukurikirana ibiganiro byacu muri rusange. Umugoroba mwiza kuri mwese n'ubundi mukurikira ibiganiro bya Segonda TV Sport nkuko bisanzwe ni ite Segonda TV Sport tuba tugiye kugenda tugana namwe. Ni wa muhungu wanyu Mr Everywhere. Tugiye kureba byinshi bigiye bitandukanye. Umuntu ntago yaryama atababwiye inkuru zigezweho muri aya masaha. Inkuru itugezeho aka kanya ni inkuru ivuga ko komisiyo y'amatora muri Ferwafa cyangwa se akanama gashinzwe amatora muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa kaje kuba gatangaza abantu bagomba kwiyamamariza kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa n'ubundi. Kugeza ubu ngubu rero ikiri kwibazwa n'uwita uwo bita Gacinya Chance Denis ingwaciye muri za Rayon Sport waje kwisanga atemerewe kuzaba atorwa cyangwa se atiyamamaza muri ano matora ategerejwe muri uku kwezi turimo. Uwo bita rero Umunyentwari Alphonse nguyu akaba ari umuyobozi w'ikipe ya Police FC, akaba ari we waje kwisanga yemewe ku mwanya wa president wa Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Ni nyuma yuko rero abari bayoboye Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa baje kuba begura rimwe bayobowe na Nizeyimana Mugabo Olivier. Kuri ubu ngubu rero bakaba bamaze gutangaza urutonde rw'abemerewe. Ikintu wenda kindi twagarukaho n'umudamu rwose uyu nguyu akaba ni perezida w'ikipe y'Inyemera Football Club hano mu karere ka Gicumbi, iyo bamwita Munyankanka Asire. Uyu nguyu rero akaba ari kwiyamamariza ku mwanya wa komiseri ushinzwe umupira w'amaguru w'abagore. Uyu rero yari yatanze kandidatire yari kumwe n'uwitwa Mutesi Gloria, ariko uyu Mutesi Gloria yaje kwisanga atemerewe nkuko muri kubona imbere kuri ekara yanyu muri rusange. Ubwo rero no gutegereza igihe amatora azabera tukareba nimba ninde se uzaza kuba ayobora iri shyirahamwe nyuma yuko riyobowe n'abagenerale rikayoborwa n'ababaye mu mupira, ariko kuri ubu ngubu bakaza kugenda begura. Byose no kubitegereza tukaza tubireba. Mu ikipe ya FC Barcelona yamaze kuba ihabwa uburenganzira n'ishyirahamwe rya Ruhago muri Espagne La Liga bwo gusinyisha abakinnyi nta kibazo cya mikoro kijemo. Yahise yubura ibigano bigomba gusiga Gavi, Ronaldo Araujo ndetse na Inaki Pena, utibagiwe uwo bita Sergio Roberto ndetse na Marcus Alonso bongereye amasezerano muri rusange. Dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko uwo bita Karim Mustafa Benzema uyu nguyu akaba agiye kwirira inote z'abashehe kweri hariya mu gihugu cya Saudi Arabia, aho yamaze kuba kubitwa amasezerano y'imyaka 3 akajya ahabwa miliyoni 200 mu ikipe bita Al Ittihad. Navuga ko uyu mugabo ntacyo atahaye najitahaye ikipe ya Real Madrid cyangwa se abafana aba Madridista cyangwa se abafana b'ikipe ya Real Madrid. Reka tumwifurize ishya n'ihirwe. Reka rero tubareke tuzasubire ku munsi w'ejo mu gitondo. Murara harya.